Ikaze ku bantu mwese bakurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bya Giant Voice TV, aho twibanda cyane ku nkuru zigiye zitandukanye kandi z'ubwenge. Ku bantu badukurikira turabashimira cyane, mukomeze mushyire urushinge kuri Giant Voice TV, tubane mu biganiro by'umwihariko n'ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye. Aha turaza kugaruka cyane cyane ku nkuru y'uyu munsi twabateguriye y'igitangaza nziza cyane iryoshye cyane, aho Donald Trump yise Cristiano Ronaldo umukinnyi w'umupira w'amaguru w'ibihe byose. Turaza gusubira kuri iyi nkuru ariho turi bwibaze ko bahuriye he, byagenze bite kuba Donald Trump cyangwa se perezida w'amahanga yunze ubumwe y'Amerika ashobora kuba yahuriye na Ronaldo cyangwa se Cristiano Ronaldo umukinnyi w'ibihe byose, akaba yamuhaye iryo zina cyangwa se yavuze ko umukinnyi w'ibihe byose w'amaguru ari Cristiano Ronaldo. Turaza gusubiraho gato cyane kuri Cristiano Ronaldo, tumenye se Cristiano Ronaldo ubundi ku isi bamufata gute. Cristiano Ronaldo biragaragara yuko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru kandi ushobora kuba ari umukinnyi w'akataraboneka, umukinnyi ukunzwe cyane ku isi yose, umukinnyi uzi ku isi yose bitewe n'ibintu byinshi yagiye akora mu mupira w'amaguru, ibitangaza n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Cristiano Ronaldo ni umukinnyi w'umunyaportugal cyangwa se umuportuguese ukina cyane balo kandi akaba ayikina ku ruhare rutandukanye n'urw'abandi. Ubuzima bwa Cristiano Ronaldo mu mupira w'amaguru ni ubuzima butangaje, aho yahuriyemo cyangwa se yabonye ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane aho ahiga abandi, aho bivuga ko ahiga abandi mu mupira w'amaguru ku isi yose. Cristiano Ronaldo yavutse mu kwa kabiri tariki 5/1985, ajya muri siporo cyangwa se gutangira gukina umupira we yabitangiye kuri Cyprus Youth Academy aho yari afite imyaka 12 gusa. Aribyo byatumye aba umukinnyi cyangwa se akomeza kuba yaba umukinnyi w'umupira w'amaguru utangaje cyane cyangwa se uhebuje ku isi hose. Bitangira aho yatangiye kumenyekana mu mupira w'amaguru, aho yagiye mu ikipe ya Manchester United muri 2003 agatsinda Premier League 3 akakuramo n'igikombe cyangwa se na shampiyona imwe, bimuha gutera intambwe ajya muri Real Madrid cyangwa se Real Madrid muri 2009, aho yatsinze La Liga 2 akabona shampiyona 4, akaba byaramukomerejeho kuba yaba icyamamare cyangwa se byagaragara ko arenze cyane mu mupira w'amaguru, akaba ahize abandi ku isi hose, aho yahise akomerezaho akajya muri Juventus muri 2018 aho yatsinze Serie 2 cyangwa se Serie A titles 2. Aribyo byatumye byose ibyo ngibyo ni amateka ya Cristiano Ronaldo mu mupira w'amaguru, aho bitangaza benshi cyane ubukorikori ashobora kuba akoresha, ariho twese tubwibazaho. Biragaragaza yuko Cristiano Ronaldo afite ibihembo bigiye bitandukanye muri shampiyona, afite ibikombe by'isi 5 bigiye bitandukanye, aho yabibonye 2006, 2010 na 2014. Akaba yaratwaye amashampiyona cyangwa se yari ahagarariye Portugal mu mashampiyona 5 ya European Championship, arimo yitwaye muri 2004, mu mwaka wa 2008, 2012 na 2016. Yagiye atwara ibihembo byinshi, atsinda amashampiyona agiye atandukanye, aho afite cyangwa se ibihembo bitandukanye, harimo Ballon d'Or 5 yamwe yatwaye mu mwaka wa 2008, 2013, 2014 na 2016 na 2017. Akaba yaratwayeho n'inkweto za zahabu, akaba yaratsinze UEFA nk'umukinnyi muri Europe mwiza cyane ukomeye muri 2014, 2016 na 2017. Biragaragara yuko Cristiano Ronaldo akomeje kuba umukinnyi w'akataraboneka, umukinnyi w'umupira w'amaguru utangaje cyane, ariho dushingira tuvuga yuko wenda
Perezida Donald Trump, ariyo mpamvu yise Cristiano Ronaldo umukinnyi w'umupira w'amaguru w'ibihe byose. Cristiano Ronaldo yitabiriye ibirori byo muri White House byari byayobowe na Perezida Donald Trump hamwe na Crown Prince wa Arabia Saudite. Umukinnyi w'icyamamare w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo yatunguye benshi ubwo yagaragaraga mu birori byo ku mugoroba byakiriwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump muri White House ku wa kabiri nijoro. Ibi birori byari byateguriwe kwakira Crown Prince Mohammed bin Salman w'ubwami bwa Arabia Saudite uri mu ruzinduko rw'akazi muri Amerika. Ronaldo yagaragaye yicaye mu cyumba cy'icyubahiro East Room ari kumwe n'abayobozi bakomeye ba rwiyemezamirimo mpuzamahanga n'abanyapolitike bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera izina rye rikomeye ku isi, ubwitabire bwe abanyamakuru babutekerejeho cyane, ariyo mpamvu birimo kugaragara cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aho twibajije cyane Donald Trump cyangwa se kubera iki Cristiano Ronaldo ashobora kuba yaje ahangaha tumuzi nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru, ariko byadutunguye cyane kuba yaje muri ibi birori byari biri muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru aturuka muri White House avuga ko Perezida Trump yashimiye Ronaldo mu ijambo rye rya nijoro, ndetse avuga ko umwana we Barron Trump yabonye amahirwe yo guhura n'icyamamare mu mupira w'amaguru. Trump yavuze ko ibyo bishobora gutuma umwana we arushaho kubaha se kurusha na mbere. Abishingira ku buryo Ronaldo ari umwe mu bakinnyi bubashywe cyane ku isi, ariyo ngingo nyamukuru y'uyu munsi, uko Donald Trump yavuze ko Cristiano Ronaldo ari umwe mu bakinnyi cyangwa se ariwe mukinnyi wubashywe ku isi hose. Nubwo Ronaldo yitabiriye mu rwego rwa delegasiyo ya Arabia Saudite, impamvu nyakuri y'ihuriro rye n'iki gikorwa ntiragaragazwa neza. Bimwe mu binyamakuru byatangaje ko bitari byasobanukirwa cyangwa se bitaramenya impamvu Ronaldo yaje muri uru ruzinduko. Uru ruzinduko rwa Crown Prince ruri mu gihe hari gukomera ubufatanye hagati ya Amerika na Arabia Saudite mu bijyanye n'umutekano, ishoramari ndetse n'impinduka mu mukino wa siporo, ariyo wenda ishobora kuba ari impamvu ya Cristiano Ronaldo kuba yaje. Ubwitabire bwa Cristiano Ronaldo bwumvikanisha imbaraga Arabia Saudite ishyira mu gukoresha siporo kugira ngo igaragaze isura nshya ku rwego mpuzamahanga. Ibi bibaye mu gihe Amerika, Canada na Mexico zitangiye gutegura igikombe cy'isi cya 2026, bituma kuba ko Ronaldo yari mu birori bya diplomasi bifite n'uruhande rwa siporo bigira umwihariko. Kugeza ubu dushobora kuba twatekereje yuko Cristiano Ronaldo impamvu ashobora kuba yitabiriye bino birori ari uko barimo gutegura igikombe cy'isi cya 2026. Twibanda cyane kuri iri jambo ryavuzwe na Donald Trump ko Cristiano Ronaldo ari umukinnyi ushobora kuba ukomeye cyane ku isi, cyangwa se umukinnyi w'akataraboneka mu mupira w'amaguru ku isi hose. Tunabashimira ku bantu bakurikira inkuru zacu zigiye zitandukanye kuri Giant Voice TV. Urushinge rwawe rureke kuri Giant Voice TV, ukomeze wiyumvire inkuru nziza cyane z'akataraboneka, inkuru zitangaje, inkuru zirimo kuza mu binyamakuru bitandukanye, inkuru zibaye muri ako kanya, ama update agiye atandukanye, kandi ukomeze ubane natwe, turahari ku bwawe. Kanda muri comment section uvuge icyo twashobora kuba twagukorera, tubane nawe.